Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School nong mansong Langkarding Shillong. Admissions open now. Daki post pangut ki patba, nagi snong bat ki kentoit per jang kasar Shillong. Kilawan bani menta haka jingelang patba kapala long menta kasngi kan Hynñiewtrep urampang arajar arpo ha madan student jiao Shillong ban ngap ika jing Khot jingwer jang uba Ardent mila Basaïawmoit ubulong MLA berem jang nong krem konstituensi sya ka Jingïatylli jang ka jai penri Hynñiewtrep shwa ban pertai ka sur ban yadai la kari bat ila ka kendo ka siap hakini ka jingelang ba Ardent lo theteng ya ka bam sap ka bampong ka bala jelai hakini kisngi ha ka jela bat kumju ru ya ka jing sa adien ki kampen roy ha ka jela ula Khot bat wer ru iki patba bakini snok tilang haki jingelang patba kiba unsa perlong hagini kisngi bat kitayo ki bansawan haman laki snong per jong rilum kasi bat jantia ban besut haki patba ya ka minsiam Jingïatylli na ka benta ban pet impat ya la ka jai beriu kasi ka badan menta hatmir jong karian bat ban yada ya la kari na ka jingsha le bor thombor bat kiwe balai mana jiet ban Khot ya ka jilang la ka sngi ka menta ngam shima jiet nama pangadeu priu ba biangot ladang shadang ngam shima jiet nama pangadeu ba tiblot ladang shadang ngam shima jiet ba dei tang mangau ba snowtho ko ki pat ba be ngajiet nama ka mensim janga ka snowpia habang pet ya ka jet mri wan apning jino mensim ha ka jet linti ha ka kam shagri pat ba ki jingi kendo ki bangai kendo kila pelongnya abangan snow nok mensim hadu kata-kata hari ini benai kibalik kat kibri kiban bani kedua yang hayin kat kibapunya kiri ramba kisama hawa kikliya kei kijin perkat jong pi barden balai pi snap jar ngong yaking ngaran hapeng ar kijinut I'm in two minds I'm at a crossroad ngang shinu banyat habang pet jala ka jong gajat menriu ko ki pat babi daga mensim ka snowpia ngala pendam melodi haga sur jingi babon ban shim ngani ka sin jam ban mi perthai biang sasisin kapal pinsluru yang abangan mi badan gede namar kum usama ramba haga por bangalong MLA haga por bangalayam ni kiseng bhalang ngara yakini ki mat ki baga jat riu menta kai kendo mausiang ngara kren ni ka citizenship amendment bill house name arjar kan riu hapo hing darbar thawan ba on pat don menu ki ba kloy bani i yakini ki jima naru ka to ka por ngara ya ka ILP house name arjar khalai kum ka resolution hapo assembly ba ngala syaran no namar bangamdon bat ngam simayo ay gaji kersan ngalararu ya kamat banda bagian kampen yono ka an ga terpang ga klain ka Ardent 371 ngam simayo ya gaji kersan kini ki sinjam ki banganga ya syahmat ko ki patari ki ba pelong yang abangan syur ban mi maran naman kwa ban kindan ki bang bau badan usim kabu lanangam kremi ni isu ki por ki pemensuang andam mi madan kumne ko ki pat babi dei bala kren ha ki por ki pemensua ngale i ki jingi ki jong ki seng balang ni gisni ngale i ya ki jing kumam juga sarkar ka jingi hadu menta mane hot kala dan ko to jingi ki sipor persya ya ka thamko kabalang ka daba ka maju peni ya ki jing leben lekho kasok kadat yang ibon ke do Islam ke ji lami bon ke ji sa bale uba Ardent ulaja andre rapor ngong ku chief executive member jang district council ngala penbek bagla don ke ji penbek ringkat us emelin baga sorka jela kuno bangin pengenra ye gitu ki tem metor andre ngala sha pen klem no eledi bat ngala de ban hiar supino kum UCM ha ke tu por ko ki patba kumu beriu ngala snow shifting kumu beriu ngam snow don bosho Henry habang yet yeledi balai kerja kumni habang doni kita mensi man syagri ka jat beriu balai kita linti ka
khang no ya na persyang ban yit ya ga jong ga jim ban ngong yi ki babon ki parap ki bangai kendo agini gisni ya ki riu ramba na shim ya ga jing sharan ga jana dagar kom perkhat ka babet ka babha kabandon kor kom perkhat da kumoi pat lani ga sniu nga shim ya ka positively lani nga shim ya ka bakanong ke igi ke bante nga ba shipor wa shung durep elini ban perkhat balai kalong kuni nanya snow tanat panong ipi bang yo penban santli di jimen toy na di sharam ga janga bang yo benta kumu tau nang alam pai ba ka jimen toy ke baning kong kalong nan yo pat se sin ya ka kot ka khia ka bobian na do bang dan samang no ba snow tanat ban sumari ka met ban sumar ban ik ya ta ka met ban pili tanat bat ban yo ya kata ka bornet ka borpat ka baklan nrei por bangalong kumo emali MDC nam sila yo lat shu kala tu parat ka kam sagri pat ba ga janga ngale thi boro pin sakhi di pe uba ardan tau khami bhabre khunja nrei ka por bangalong emali la jam kadur khmat kala khia ga jingkit ngam yo por shu ban plin jumon ka met ka pha kan jing to ka ning kong galong ngale yo pat si ya ka met ka phat ka bokot ka bkhya na yo por ban prut por yeledi kumno ban kilomet kum hati por ki bangarang khna samla bha kata ni ki jiman toy ka beningkong ka jiman toy ka mar kalong na hatin malong amli masnori na sange no idi kam kontrak bagi kam supply nam ko bagandon ka conflict of interest kumu amli nam ko bani kni kam kontrak kam supply bando ngalasyo kim kerdu kata tuap emali ban penat ya gayeng kesem ban man syakri pagba nrei ondang lerem ngalas dang kum bapne I hakitu ki social media ki YouTube balapin preng bangala kala long ukhar bihari mo bangalas dang kemdut ngam snow fair namang snow sarong ban train lagi jong dikti bangan besai di kun ki jonga na kam jiet ban syakren ben banyak mengalit ban bat ya kam chairman apa secretary kumu tau presiden lesi jong kata ke parti ke mangalailam ngala jiet ban tray de laki jong kikti banget de jing kerbu play ngalas don mentak ni ke kam ka ban tray ka ban pendap kau pun lesi la ka de yang ban mi perthai piang nang ni syakmat kala kam keluit lesi kata ke kom syakri pat ba kata ka di ka jiman toy ka ba ka jiman toy ka ba ka ba yo na ka jingan ka long ki bri ki lab nong o ba den wan ka ying ka ba don buram ka ying te bri te play nrei dei tama shila ko batik ya ka jingri bo play na snoto ba ni ki jinga lenti ke janga don shibon le si ki jingle ki bangla pensosi yo play ngala introspect ye lebih Bakarukam perkhat gajna bakarukam perkhat lesi ka boleh udah nam tak jingim jara kami ha ngala pendan melodi bak ngasno bang yo ya kata jing sup mensim ka jing kman na mensim gajna bani ibiki aka perkhat is bang ni bet ya renti ha ka jingim gajna bangala keliru si post nam ngala long MLA jang the non crime constituency ngala ayo di scheme si spa na ka si spa ngalai saja assembly ngalai mi syakmat lagi cinge pada konstituensi ke kendo ndrei balai dan don ki bri ki bampa ban kersan balai gitu game kersan balai gitu game kersan ngak keli hadi nasian ngalap bahag jinong bri ko betul kajing bam smutu unknowingly unconsciously ngal kumpen mang lesi tagi bri kam dei bangat muk nang ban penong iki kam dei bangat muk nang ban prismosi iki hendai de jing bam poi phat ha jing bam smutu ko jang nolong UMLE lesi hakani ka kerdan ki patba ki don hagre ka kerdan nam smutu bade ya kat kum ka bor pakhat ka jing ki kita gi ju gi bri ki baklam kersyane ya kiong mu ba ardan kun bakla teman yisukum dom ha tu ka por nagila pakhat man ta uklam bakla ngai ka IG ka yang menta nang misma kumno bangane dei ki patba ba utu bangan tho ka no ba utu ngan tho ngasno tu nak bubun mentak le parya bahai ngawat kita ki bang kersan ru akini isi
Kani ka jimentoy ka bangayo. Bat koi ka khatu ka jimentoy ka bangayo ni bagan ki charan. Ayo ban ki lok ki shisha. Ki bandon lok na ka shipa ba ka por ba ka kimkhat. Te ma ka ta ko ki pat babi. Ka jimpnya ka juble. Nasno ko long ka jimentoy la ni nang ban shim ban priang. Hakata ka rukom perkhat ka babe bat ka bate. Ngam bandon iro ka ta rukom perkhat ban mi shakma. Ndai ba pek ka ni ka jiki. Kalau mi agni ki kidiat berai bagani ke senam kalau lek kamtam. Nari hadin katu kani ya gaji persyang juga sorkar banyalam bakal. Nara pek bahai ki pisni. Balai ke sorkar kamshim grand shai. Hagabri bagai jingdawa nam tak ILP. Balai ke sorkar kam grand shai hagaji bagai jingdawa ya ke si. Ini kita lagi berpeluang yang ada si bangan sedang bangai kita di jingdawa. Hendak Yeshua bangan yatai kita mat kita bentah. Kaya kita mga kuapan pensnow api kita po. Na kuapan bu ya kawai ka Jingïatylli. Balay kum ka jat mriu ngila nang hiyar arsot na kawai ka por siya kawai ka por. Balay kum ka jat mriu ngila nang sir halaga jong gari. Balay ka jat mriu ngila nang imenta yani mriu ngila yam om tang gilang kmi mriu gilang paru menta gila yam. Ngila haki television, ngila haki social media. Bagi rangba priyo mentawala jam rangba halaga jonggeri. Balai kalong bumi, balai kamdan kecing siang, balai kamdan kata kecing kerman, nagam tak kikon dikti kalawai kecing balai kalong bumi. Katau baru kalong, namar ngila pakla naru pasda. Habang apa sih kisah puprat li Islam di bangga yo elaga jon bercela. Ngasnosi bang. Nahapan penankam di kitien di bakor. Nahapan penankam di kitien di bae lesi agni kapor. Kadai namar kacing raha bor palat. Kadai namar kacing kerki palat jong gitu kinang elam kicing kiba pediang ya ke street ke jongi ya tu kapor. Kacing buat bor palat ke jongki. Kabakila kloy ban shim ya ke jong ke celah. Klem upur usam upabiang. Ni hape pi mangi menta. Hadin sabu prat ni Islam. Namar makerki palat banyobor, namar mabuat bor palat. Klem perkat ya kalawai jongi longdin. Ya pen bakil lawai jongi longdin. Upara garu jongi wongan nyetre. Lalapi ai ni 100% reception. Kapyang bet yong kim perkat ke jongi longdin ke jongi. Kani namnai pat pak. Kani ken kadai jongi. Ong tini garu ai ni 100%. Klem perkat kay keberta ay di long din gaji la shuai be nyitip maka jimbun pat ni bon mangi bani ki para garu gaji dei nama ka tagadaw mentang knyum habari ni kren shanu kumne kan poi shanu kumne kan yam nang ta kila dei na do to por bani khuni ka an ka bakran ka bani dai nagi an ka sarkar india nai kila pinmalan al jinkerman ni da ka 6 schedule ko ki pat ba ki kata ke district council kandan nang tu penmelan pensiani la kumba kata ke schedule kala baneta yang kila dei ban shim ke sinjam ka kham halor ban pan na koi pat ka kindolan ka bala baneta yang kum ka chatru nagi jieten ko batyan jaga sarkar india kumbang yeten ko agini ki sngi ki bamenta ndai kila ya kata ke district council bagan long ka jile kai jong itu ki player suap ki magi bepit banlong ki MLA ko ki pat ba be cho hato kai ba district council kala bene dai ni kai ba 6 schedule kala bene dai ni balai kim penshayo pat ba kat kum ka jing tulon jon before ka 6 schedule kadai kata ka kindon ka bala beso hapo ka hapo ka constitution jogar India kapas trikam hakita ki autonomous state lani ki autonomous district ka 5th schedule ka trikam magi schedule areas ka 6th schedule ka trikam magi tribal areas Denmark ka taraw ki anjo ka district council ki hapan trikam tang haki tribal area hapo ka nega jala ka jui kama ban trikam haki normal area ki balong ka police bazaar ki balong ka jail road ka keating road bat ki pat ki jaga ki European war o ki pat babi
ka district council ka biang ini ka section ka biang ini lalani dan haga kerdan pom kita ki autonomous state nanu kutu kapor kalau mas nusi bantip ya ka history kai kemaja haga artore uyayong kat kendai Spanyol po tipat ba kari kelami keleng nak keleng kari ban let samaran kriket laban banyak pediang balayo hill state ko tipat ba nama hari ini kesini ke Indira Gandhi kalawan ban inaugurate lari ban penpena bala ai hani ki kasi kacabri kasi ya kata ka autonomous state kabalai ki tipat ba dei hagaju kesniru kilami kita ki lamayong upat ubon kawai pat ka kinhon ka ra iki lamayong ka penpa wa nyem kwa ya ka ka autonomous state lane ka ka sub state no we don't want sub state we want a full fledged state no hill state no rest kata ka ka slogan ka sedang bani nadu kata ka por ba nadu kata ka artriku yayong khat khandai Spanyol po lesi ladam dei ki lamayong ha ka por ngamtip sakat nus na madin yo ya ka jalaga bapura laya thu bag Indira Gandhi kala petlengo kiai kini ki lamayong balai kini ki lamayong kanne namar kamtip kala de ya krenti bagi nongalam jingi ya ka por banong banon ai ya kata ka autonomous state kat bagi nongalam jingi ki klem penpau bagante ka autonomous state ki penpau bai bagadai ka jalaga bapura laya ki biang badai pat house nem hak arpui trip kelal pat khat khandai nyopua balawan ban penbana ya ke jela ka bapura la upgrade la ne la kintiu ya kata autonomous state sha kata ka jela ka bapura hak arpui trip ukelal pat khat khandai Spanyol puar bana kwa bani thuo ya pi dai hak ju kata ka si la pintrai kam ya ka para 12A hapo ka 6 schedule la ni la buso la insert ya ka para 12A hapo ka 6 schedule kai gini ka para 12A ka para 12A kani ka overriding power jong the state government ka krenshai bala don ki jingatan ko hapren ki an jong the sarkar jila but ki an jong the district council ki an jong the sarkar jila ki im namar ka sarkar India kam kwa ban thau artli ki bor ki be yang kat bor hakani ka jila lani two parallel authorities hakani ka jila Meghalaya ka kwa ban penbet kita ki baro dai namar kata kata ko ki pak babi ngisa ha ka undung ngisa ha ka kuma dan pun ki pak ba ki basno o ba kata ka sikshidul kala bani rai em ko ki pak ba amdan kano ka anya mentahi kabara bani tha yangi ko ki pak ba nakini ki an jong ga sarkar India ladang ni persyang ban pilso tho bakla baga sarkar jela kamla ban thawai hangri ki dor basnong hagi ko por baga don bhaga jeki bari tan district council mereka ta kalong do bakla list number 5 kakren ya local self government kabaga sarkar jela kala ban thau ya kita ki an hagi de baga sinchar shnong ka sinchar thau tala da jarang khat menta baga sarkar jela ro ka thawan ya ka sinchar shnong ka district council ro ka thawan ya ka sinchar shnong urang ba shnong ka dor ba shnong kan singap tan ya kanu de namar ka tagadaw ni hi baga don ki ji pin ko barabawan patian na po ka sarkar India himla banyarai ki menta laki ong kumbagi ong lagi ni sini baga ta si kanum trikam ki tribal area ko ki patba kila penyar kerjaan biang ini ka jela ka bapura sha ka autonomous state kamde tang kata ka don ka jiwa ka bakrau namar nyimpat tip hadu menta menne kanu kita ki nawai kila bsu sha ka ne kari ka jing balara ai ki bikin logi trash dong ke ege jima kabanuan ini dei nomor kata aku ki pat ba ni wan hagani ka por banong ka dei ka por menta yangi bangini ki ka jingi ki ka baklai haga rukam jaga revolution ban pengala thamai yadi jimot ki jim perkhat ki ji bangini ki ban yo ka an ka baklai naga sarkar India ki naga kilayo ki mizu kilayo bat ki wei pat ki dong ki than jong kene ka dong ka than shate lami ki yo
Nreni ngimdon penuh ke an ke banyada ini mata. Dai nama tangi lumken ya gani ke jingang hagini ke por ke bamata. Ban pensno thu balai bangla ra ya kata artikel lais pa anyo puai. Ka artikel lais pa anyo puai kong kumno. Kong no act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas. Administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas. Ownership and transfer of land and its resources. Kabamot ba omdon pinu ki an juga sarkar India ki bala ban trekam hagibide ba ka imlanga salang jong gijak bendri naga hagibide ba ka bishar ka khadar ka kum ka riti ka dustur jong ki naga ki mizo ka jirong trai ya ka khindau ka shap ho ni don bok bagi don ya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1972 kama kami kenoi bikin tiap jaga hari ini kerja. Hendak ada sarkar India kawan rakyat ada kau ikan lalu. Jadi ke anji beri orang kedua kesap kani ke anji kani yak no poki patah. Hendak omnak balik kuta. Ikian handagalan hamisah. Kani ke artikel 371 kan pintu bor ke jelajah bahkan tahu ikian katum ke jingkua ke sini. Harga bor ini tahu ke bibi min balaran dalam pot district council. Sarkar jua kam shima priang namar long bakani kami ha kala penteng ni riti sensar jogar India mla bantawa ni kani ko te kumba kano mentahi ite balana district council ka thawan ru kama bantawi ki ai ki baka kumba jingko aga ji ka tor barshno kama kai manang bagi prihat kamai khasi lahap pintuk lut ya boro onong shongshno Anuna bandan diri ki kendon ki banela kerpang ini. Kaya nama kata di don kam kerki yang ada ke an. Kapan ai pori bikin tawan kakum kerkom perkat kakum kerkom penyai senong gajni. Lalas long lingo bani. Ya kai kapan jelah Meghalaya kali. Ban adopt dia kata resolution. Kam don kam ban adopt dia resolution lalu kuat dan penteri kami ke ILP. Tang dengan notification. Ngalai ke jing pensyai, baladin ke jing pensyai ke sana, naganyang jogo deputy chief minister ulang em, Ardent lagi berpek paham. Baladin juga por kila menjor, tidak nganum pen yok syong diberi mga tau, mereka kini ikut ke mga bu, tingkai pa, berpensau akuat jompi. ILP kalau nak kanway tribunal pra arajar kat kandai, badai hangniru bau deputy chief minister ulang kubur, haswa kani. Tangga ka jingpen bena bala pendi da ka cabinet jongga sarkar jua lala ban penteri kam MKLP nrai minta ka kenti onom la le ban le AA claim ka jing ai jimenjur jongga sarkar ni mention snap un prano pra hapdeng ka khma ka bakluj bha ka sarkar India ka pernah ka wanra ya kata ka notification but namar latik na sumas niyo na peni Ru ya kini hakikot kubur. Ngongkolong kaya kita bersama pula beri hakikat pathai kubur. Yang jingpen jung chief minister, deputy chief minister, hagwide bak ILP. Kabak hamso tunap beri ikalong bak kubur bak ILP laban penteri kam tang dengan notification jaga sarkar celah nure om hagani ke kinci ke pemerintah. Kakum ke jingpen jung bak presun tingsong kumbala pau kilap pathai kubur ulang pinai ban kenal itu ke benta bak jingpen bena kabak kadu balap mi jaga sarkar kami hagani bak ILP kalau hak kadu itu nok pra arajar hak kendai haswa kini tang naga jingpen bena balap mi jaga sarkar celah lala dan penteri kam ya ke ILP henry minta ke kinci onamla balle klaim ke jing ai jimenjur jongga sarkar kami snap hami ko kipat ba tira ai kini ke jingli lengba kilap pathai kubur ngonti kumta ke jingkli ke ba mi kalong nadu menua ke sarkar celah kam la asyu ban penteri kam ya ke ILP tang naga jingpen bena Kepala kaya ke daw peluang ya ke sarkar celah bahkan la asyu ban penteri kam ya ke ILP tang naga jingpen bena notification Maka balai ong tidak don sibul ki jingli ba andang penbudin hadin rayok pedang di jubab jor kita ki jingli pelabuh ne sarkar kam sim la krenshai presiden kila peni ya kini kan notification ke batumai dai nomor kata kadau barhanta ke nyimbu ya jingli ko pat ba kari kasi be
Lima kali ke notification ke bertemai kiang la weng no yang ke kenting kasih jantia naka ak jang ke kat haspa new pulai lani naka tak Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 la weng no yang ke kerteng kasih jantia district nagani kamput ku ki pada tang jiwang mereka ke mengini buat ni la thap mai pat yang ke Manipur lari ki nong yang jing ki kwa shisha kila dei ban bu jingkeli lani kila dei ban persya ka jingkeli ka mga kwa ban bu ang ni ka por yang kita di nong mikmat kasih kini lai pemberemut balai pisgap habaga sarkar India ka weng ya ka kasih Jangte district na ka an jong ka Bengal Eastern Frontier Regulation na balai pisgap hari ni sarkar hari ni ka cabinet dan tang anwut ki menteri negara health si pomot kini ki juri hai bram mi menteri jong ki pat garu lesi ki wasmutu ban namar bangi yimda kaya pi ka nama menteri kamtang sidia side let's go ki nangyam juri ka dei ban persya ya kini jigle jong da sarkar India kabra tempo ini kum ka jat mreu ya ki Manipur ki bambang la besok yang ni laweng habala weng pikmi ninti pat bandang a la ka sarkar India ka kwa shisha banai kala dei nong ke yale pentri kam swa tang khasi jentia me boy ki palat nsa tempur lalu segoi ke jela kam dei nong ta dei dei saja kala dei banong kumta napo ka sarkar India hendrai la insult ya ka jatan riu lingba kini kinami kmat bam don burlum jeng Amit Shah haba kila lek wang kuno keme bam Christmas wa hani ngala sopo kam dei ke insult ka jatan riu budara preng ka sawasian ki kun samla ki kan asura nei kini kiwan bang bam Christmas to pha Amit Shah ka to pha Amit Shah le bet Amit Shah keme le swaste yang sosai ke segundo to ipat ba namar kata daw hatong insya jendau habang itip labi ban pentrikam ya ka ILP po kasih Jangte district tangda kecil pembera balem sedang suara ni to ipat ba ngai tangkat ni kani kali reading ke juan kani kali cimi ke juan ngam artatin nasi bagadon ke cimi sutuk jimut apa ni chief minister ni baru Amit Shah Amit ngam artatin ba komrat sama ulah lecture Delhi menawani Amit Shah pen live hi susulong ya aple mengendak kuno sadang bete bacin kabu pen klaim sarka nyarap se maniar kuno wenno kasih jentia kena bang kurno senang kene ke ILP Meghalaya kali kami tim persang ban sayan forever the demand of ILP apa Meghalaya kata kali ke bangai mengaku pipat ba lain ban community banyo ILP wadong bagi pak kijat beri badan hagani ga jela gaji ke susong liti kiru ke lobby support dari kamlong manang ni pinle segi sem pina pun so to lem pleng kalong kunta nyeki bro shi kata ngimtet ya katau ni thi pro ska tangim skutu idon shibun ki Jingïatylli ko o ka sarkar kan ai dau da kumni pada kum tai hrek tang ka wai ngirong pila ai hani ka jala ka bapura ai ro hani ka bor bangin snai an ki bandera ni wat num batai ini da kumni wat num batai ini da kum tai nganget dan ni wana ni bungi sko kya ka jabru ni wana ni ngim so ba banong ka jabru ko jam dau wat hapreng ka jingkhot ka lingkot kan ni ki pat ba ki la poi hari beri bodok lada di tang hespa ngan jino pa kanis di bubut di jaka ki ongi ko banon kata rasli kini kabadal ne piwan da man smo pa kani ka fam kodo sibun nama piwan da toro piwan ban ko ban purut tani ka bai ni paiwan nama pilinga pipisa ya gari ba chen ni ai nama kata daw banginum shuba penkot no kumni haka jing pedu hendrai min yele te manisha minta ke sarkar kalau rakyat kata ke MRSSE Meghalaya Residential Safety and Security Act
Ngalalong Khot juga select committee kebaya tay ke ni kan. Ngal persya jur ya ushi minister tu Paul Dr. Mukul ngalapun pau bagani taan kanumna dari kamdei ke juba nagamta ke jingrung perthe jogi nongwei shakari gaji. Namanya tu Paul ka don baga jingi ki ILP. Nagalan yung Dr. Mukul Salma hadir mga kentat ya ka ILP ka resolution ka mga wanra po assembly ulat krenru ya kikintin di Basay. Let us not talk about ILP anymore. Kapapri baga jimur ke jimpakat ke ju ka scam triang ba umkwa da lady well ba ka party ju bakini penengkam ya ka ILP haka tu ko. Ulay ang intang kan ya makamba. Lawan ra ya MRSSE bak ngalabu ya katakan note of dissent hatu ke committee ba marwai ngampriang banong bagani kan de solution lani kata kala banira ya ke jingrung perthe jogi noi shagani kari gaji palala paganong kumta layaki ni bagani ke sarkar ke pamanda kala ai ya kata MRSSE o in bracket kamut ordinance labsuk lesi segiwe parti kendon ngampati itu mentah hendai ngitip ba ku governor Hynñiewtrep ban minjur ya katakan hendai semua pelapat bagi sarkar mentah kakwa ban penteri kamlo wud ya katakan MRSSE lakum bagalani kai ki ke bepiang MRSSE ko pipat ba kai tang be jingin tu yapi yaki nong IY yin bagi the printip syaka snong macam an ba kunju ki rang ba snong lang kim printip kabamot pergi rang ba snong ni tang ki nong printip ya ki nong shawai ni snong ni jongki ko ki pai ba be dei namar kata kadau ken ni kwa ban mi banai ki jing prinsai ling ba ki jing tho banai ki jing prinsko tho ki pai ba bagi pai ba kin tip ka ILP ka citizenship amendment act ba ka ta ka 6 schedule Aku ingin sini hantai hapo ke jaga ke mga syong ladon ki samla ki bay kundo yang ki bapli ki bamday than ki badan ke jingnang ke jista ide tang ki basunya iki kali kamay kawan ni kundo ba ki ong ba ikwa ai kundo epe tepe ikwa tip te ka to sarkar ong ba dayo ILP la du no ta ka 6 schedule kamot kumno fai ba ngang o pila puli ka ILP yang pila sno pila puli ka 6 schedule long em pila mau teran batai ka ini fai Kumno pim skoto ika jing batai juga lada pim parla ban puli pim deu puli banang basta pim patti buaubi ka kayaknya pim skoto pidan tam namar kata kata ban yo breu ni ka breu ka pi syariat tali bagin batai pi kita jai ba pila kelai tengah cu batai pi no kaya pi ke tak ani bu thau pareng lu islam khat pras pa anyo pulai ban ya da yang kirit pat na ki he pat Nama pet do bishar ni kari ula I ya ke jinglong lui shida ji ni kari ulu bola I le se ya ke jing start ke jing champang ya ke jinglong shark jong kita ki breed budan shkari thor ukwa ken banum ala begini kin shim kebu le se ya ke ri ke ji ban shim kebu ya ke spa ke badan kai pi kam kren tang badi ban khang nong bi mereka kren ru ya ke jing toy ke phila ni ona ke jaka ba phila ban shim jaka ke kren ru ya ke khendo ke shap Ini kata ILP. Pada seksyen pagari kata kendolan pelondra akapor ke sarkar India berailat yangi kiri ulum bangin sinshab dalan ni dia kat kungajing start kaji hagi ni jaka kaji ni kita tribal area. Oh tapi omong tate kalahi ke ILP he. Omong dia. Onte pisut ko. Tang kumta kelas taman stutu plan. Kalau kumta namala namla menteri ka magajala mighalya barokoi kumno in chumplan lut ya kata ke pris bajar ke jail road ke kiting road Bak kita ki European War bakin lagi jing trekam lani baka kata ke ain ke bona sarkar kami kan trekam tah kita ki jaga bat bagan trekam pa kita ki jaga bagi syong mengi la dei ka pon nomor kata kadau habangi pet ya ka constitution ni bagin bala ai ya ka jela ji lakin thumlang ru ikta baro ki jaga ki balai ki bandai ki tribal area bakin hapo ke jela meghalaya kalau day nomor kata kadau kat kamram jom pinong ilam gaji haga tu por bakila day bania sa ya ka an ka baklan ka bani rai ko kipat bak day nomor kata kadau ngidan kam ban yeng ramba kum ngajat temril kawai kasur
Bangin dana na sarkar India bakan hai hangi ni ka ai ka baklai ni bangin apa dia tha ya ki jong gi chan ri